شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. با نتیجه گیری از مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان و راه دادن به کمبودی نارسایی‌های جدی در ساحه بانکداری و فعالیت جمعیت سهامی گشوده تاجیک ایر، رئیس بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک روح‌الله حکیمزاده و دیرکتور جمعیت سهامی گشوده تاجیک ایر خیرالله رحیمов از وظیفه آزاد کرده شدند. امروز در بنای حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با یک قطار کادرهایی که با وظیفه‌های راهبری کننده در ساختار واحدهای وزارت مالیه، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک، جمعیت سهامی گشوده تاجیک ایر و دیگر اداره‌های دولتی تعیین شدند، صحبت نمودند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غفورزاده عبدالخلیل دولت علی با وظیفه ریکتور مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سعیدزاده عزت‌الله حبیب‌الله دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و محمدشاهزاده فرهاد عبدالرحمن معاون دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند. با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان حلیمزاد عبدالرحمن دوستی و گلمرادزاده کریم گلمراد با وظیفه معاونان وزیر مالیه تعیین گردیدند. سرور دولت و متخصصان به این وظیفه تعیین شده دستور دادند که با استفاده از سطح کسبی و تجربه اندوخته‌شان با اجرای صادقانه وظیفه‌ها به راه ماندن همکاری با انستیتوت‌های مالیوی، جلب سرمایه خارجی و دیگر سمت‌های فعالیت ساحه تلاش ورزند. همچنین با قرارهای حکومت مملکت اکرامی سراج‌الدین سلام رئیس ریاست بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک، نورعلی مرحبا میر معاون یکم و سفرزاده بختیار معاون دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی و اسمت الله زاده دلشاد عبدالغفور دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی گشوده تاجیک ایر تعیین کرده شدند. در اساس امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک قطار کادرها با وظیفه‌های سرداران ریاست‌ها از جمله قربانزاده جان یتیم، سردار سرریاست رشد انفراستراکتور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، عبدالخالق زاده لطفیه عبدالخالق از وظیفه ریکتور مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد و با وظیفه سردار سرریاست علم و معرفت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرزازاده سنت الله سراج‌الدین سردار سرریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نعیمی علمخان قادریان با وظیفه سردار ریاست مالیه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و عبیدالله امیرجان محمد سعید از وظیفه معاون سردار ریاست مالیه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد و با وظیفه مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل اقتصادی تعیین شدند. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان خال در از وظیفه معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو آزاد گردیده با وظیفه معاون یکم رئیس ولایت سوق تعیین گردیده. شریفوف بختیار محمودویچ معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت کادرهای نو تعیین شده را برای با دست و دل و نیت پاک بهر ولایت قانون کار کردن، مناسبت همقدم زمان از دیدگاه نو، مساعدت در روند سازندگی و بنیادکاری با مهنت صداقتمندانه و صافدلانه و بالا گذاشتن منفعت دولت و ملت از منفعت‌های دیگر هدایت نمودند. ادامه اخبار. نوبسته از برفریزی چند روز آخر شاهراه دوشنبه چنوق گشوده بود. متخصصان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD با استفاده از تکنیک‌های پر اقتدار راه را از برف و ترمز سر وقت تازه می‌کنند. گزارش همکاران ما. برفریزی شدید و فرامدن ترمه‌ها در مسیر راه دوشنبه چنوق. صرف نظر از این امید حرکت واسطه‌های نقلیات در راه مذکور تامین است. تنها در دوام 2-3 روز اخیر کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی نزدیک 40 ترمه را برطرف نمودند. ما اومده هستیم برف بلند است. خیر آمد به کارمندان ایرس که اما کارمندان شرکت از آن نگرانی میکنند که بعضی رانندگان با اتومبیل‌های بدون تیر پیشبر به راه میبرایند و با این عملشان به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات مانع ایجاد مینمایند. برای برطرف کردن این حالت ناظران ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی در یکجایگی با کارمندان شرکت در بین رانندگان کارهای فهماندهی را به راه ماندند.
حالا هم دیده و دونسته رانندگان نیز هستند که به لوازمات‌های لازمه ضد لغزش و زنجیرها به راه میبرند که این البته بعد دیگر وسایل نقلیات خلل وارد می‌نماید. خواهش کرده می‌شود که هنگام به راه برآمدن حالت تکنیکی وسایل نقلیات رو پورا از نظر گذرانده لوازمات ضد لغزش، زنجیر و دیگر لوازمات‌ها را با خود گیرند. در قطعه‌هایی که خوف فرآمدن ترما بیشتر است، گروه‌های زودعمل نجات کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани نیز فعالیت دارند. خدمت ما شبانه روزی است. در حالت ضروری ما تیاریم با شهروندان کمک خود را رسانیم. فرآمدن ترماها در نظر داشته شده است و از این لحاظ از رانندگان وسایل نقلیات خواهش کرده می‌شود که فاصله بین وسایل نقلیات را رعایت نمایند. یادآور می‌شویم که در حال حاضر شرکت دارای بیش از 180 تکنیک و مکانیزم بوده برای برطرف نمودن ترماها و دیگر آفت‌های طبیعی. باز تکنیک و مکانیزم‌های نوی راهداری به مانند بولدوزر و تریلرهای مخصوص خریداری کرده است. بارشات چند روز آخر قریب در تمام ساحه خوجگی خلق ناحیه سنگبار مشکلات زیاد پیش آورد. با مقصد رفع مشکلات پیش آمده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تدبیرهای سری وقتی می‌اندیشند. از جمله با مقصد حفظ عالمین باهوش در بلندکوه‌های ناحیه تدبیرهای بیوتکنیکی انجام داده می‌شود. گزارش از ناحیه سنگبار. موافق маълумоти мутахассисони соҳаи обу ҳавошиносӣ ва намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар баъзе минтақаҳои ноҳияи сангбор қабати барф аз 1 метр баландтар буда ба ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт мушкилот пеш овардааст. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода бо мақсади бартараф намудани мушкилоти пешомада аз имконоти мавҷуда ва техникаи пуриқтидор давоми чанд рӯзи охир тавонистанд ки роҳҳоро аз барфтодаҳо тоза намуда ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ҳудуди ноҳия пурра таъмин намоянд. Ба ақидаи баъзе аз сокинони кӯҳансоли ноҳияи сангбор дар ин моҳи фасли сол чунин боришоти барфро дар хотир надоранд. ҳолати пешомада эҳтимол дар чанд минтақаи ноҳия боиси лағжидани тарма гардад. Аз ин рӯ намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи сангбор аҳолиро огоҳ намуданд ки бе зарурият ба минтақаи хатарнок сафар нанамоянд. имрӯз барои тоза намудани роҳҳо аз тарма ва барф инчунин таъмини ҳаракати тамоми намуди нақлиёт дар роҳҳо техника ва механизмҳо қувва ва воситаҳо зернизоми ҳудудӣ низоми ягонаи ноҳия барои пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода сафарбар гардиданд. гарчанде роҳҳо аз тарма ва барф тоза бошад ҳам баъзе қидаҳои роҳ мушкилгузар мебошанд. боришоти барф инчунин ба паррандагон ва олами вуҳуши ноҳия мушкилӣ пеш овард. дар аксар минтақаҳои ноҳия паррандагон аз норасоии дон ва бузҳои кӯҳию дигар ҳайвоноти ваҳшӣ аз норасоии хӯрока ба мушкилӣ рӯбарӯ гардиданд. кормандони ҳифзи муҳити зист дар ин рӯзҳои сард барои паррандагон ва чорвои ёбоӣ аз ҳисоби захираҳои мавҷуда дар минтақаҳое ки паррандаҳо ва ҳайвоноти ёбоӣ зиёданд дон ва хӯрока пош медиҳанд то ин ки дар чунин рӯзҳои сармо ки тамоми ҳудуди ноҳия барфпӯш мебошад олами вуҳушро наҷот диҳанд. мо кармандони бахши ҳифзи муҳити зист ва якҷоя бо хоҷагии ҷангал барои ба талаф баровардани ҳайвонотҳои ваҳшӣ ва паррандагони кӯҳӣ муқимие ки дар ин ҷо сукунат доранд корҳои биотехникӣ гузаронида истодаем. шикеле ки мебинед кормандон дар ҷоҳои мувофиқ барои паррандагони кӯҳӣ гандум ҷав ҷуворимака пошиданд ва барои ҳайвонҳо бошад кунҷора сабус коҳ гузоштаанд ки то ин ки ҳайвонҳо замистонро беталаф бароранд. қобили зикр аст ки дар тамоми деҳаҳои ноҳия бо мақсади пешгирӣ намудан аз ҳолатҳои фавқулода ситодҳо фаъолият доранд. ин тадбири андешидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия имконият медиҳад ки дар фаслҳои сармо аҳолӣ ба қадри зарурӣ аз норасоии хӯрока азият накашанд. дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳи силоҳбадастон ба қароргоҳи ҳарбии нерӯҳои амнияти миллии Афғонистон дар вилояти Вардак 126 нафар аз кормандони хадамоти таъиноти махсуси ин кишвар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ шуданд. резиши ҷинсҳои кӯҳӣ дар яке аз конҳои Руанда боиси марги 14 нафар гардид. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар шаҳри майдоншаҳри вилояти Вардаки ҷумҳурии Исломии Афғонистон гурӯҳи силоҳбадастон ба қароргоҳи ҳарбии амнияти миллии ин кишвар ҳамла карданд. дар натиҷа 126 нафар аз хизматчиёни ҳарбии Афғонистон ба ҳалокат расида, 30 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. террористи худкуш нақлиёти бо маводи тарканда муҷаҳҳазро дар нуқтаи гузаргоҳи назоратӣ дар назди қароргоҳи кормандони хадамоти таъиноти махсуси амнияти миллии Афғонистон дар вилояти Вардак тарконда
ҳаммастакони ӯ ки дар тан камарбандҳои бо маводи тарканда муҷаҳҳаз доштанд тавассути нақлиёти дигар ба қароргоҳи ҳарбӣ наздик шуда аз ҷониби низомиён оташ кушоданд. аз рӯи маълумоти шабакаи телевизионии Тулуниус дар рафти задухурди шадиди мусаллаҳона миёни нерӯҳои амниятии Афғонистон ва гурӯҳи террористон бинои қароргоҳи ҳарбӣ аз зарбаи таркиш хароб шуда даҳҳо низомӣ зери харобаҳо монданд. пас аз ҳамлаи силоҳбадастон задухурди мусаллаҳона 5 соат идома ёфта 4 террорист маҳв карда шуд. гуфта мешавад ки силоҳбадастон аз сабаби дар тан доштани либоси махсуси кормандони хадамоти таъиноти махсуси амнияти миллии Афғонистон сохторҳои қудрати онҳоро ҳамкасби худ гумон карданд. силоҳбадастон бо истифода аз ин макр даҳҳо низомиро ба ҳалокат расонданд. дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст қароргоҳи ҳарбӣ дар вилояти Вардак хароб гардидааст. мувофиқи гузориши васоити ахбори оммаи маҳаллӣ дар назди қароргоҳи ҳарбӣ нерӯҳои амниятии Афғонистон дар шаҳри майдоншаҳри вилояти Вардак сохторҳои қудратӣ як нақлиёти пур аз маводи таркандаро пайдо намуданд. дар қисми шарқии ҷумҳурии Қазоқистон бурони барфӣ ба амал омада он сабаби садамаҳои зиёди нақлиёт дар роҳҳо шуд. ҳамчунин аз сабаби барфи зиёд дар чанд шоҳрои қисми шарқии ҷумҳурии Қазоқистон ҳаракати нақлиёт ғайриимкон гардидааст. кормандони хадамоти наҷодиҳӣ дар роҳҳо барои ронандагон нуқтаҳои гармидиҳӣ таъсис медиҳанд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор беш аз 700 ронандаро ба ҷойҳои бехавф кушонданд. барфу сармои шадид ҳамчунин сокинони даҳҳо минтақаи Қазоқистонро ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ намудааст. дар резишгоҳи Керчи Федератсияи Россия ду киштии боркаш оташ гирифт. дар натиҷа 14 маллоҳ ба ҳалокат расид. ба кормандони хадамоти дахлдор муяссар гардид ки аз маҳалли ҳодиса 14 каси дигарро наҷот диҳанд. ҳар ду киштӣ бо парчами Танзания шино мекарданд. маллоҳони киштиҳои мазкур шаҳрвандони Ҳиндустон ва Туркия мебошанд. мувофиқи маълумоти расида ҳангоми интиқол додани маводи сӯзишворӣ аз як киштӣ ба киштии дигар сӯхтор сар зада ҳар дуи киштиро фаро гирифтааст. аз рӯи маълумоти пешакӣ дар ҳар дуи киштии боркаш 31 маллоҳ қарор доштанд. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор барои хомӯш намудани алангаи оташ фаъолият доранд. мавзӯи дигар дар доираи омодагӣ ба таҷдиди сазовор аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара дар баробари тадбирҳои ободонию созандагӣ ҳамчунин корҳои сабзухӯрамгардонӣ низ вусъат доранд. аз ҷумла дар осоишгоҳи Зумрад масъулин ба шиноидани дарахтони ороишию сояафкан машғул буда нақшадорон бо амалӣ намудани чунин тадбирҳои ин мавзеъро ба ҷои дӯстдоштаи сайёҳони дохилу хориҷӣ табдил диҳанд. гузориш аз шаҳри Исфара. дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи маъракаи 1300 рӯзи меҳнати зарбдор ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам ба ифтихори солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷомеаи меҳнатии осоишгоҳи Зумрад дар самти тозакорию ободонӣ ва кабудизору гулзоркунӣ амалҳои назаррасро рӯи кор оварда саъю талош мекунанд ки Зумрадро ба минтақаи ҷолиби сайёҳии байналмилалӣ табдил диҳанд. бо ин мақсад чанде пеш аз ҷониби роҳбарияти осоишгоҳ зиёда аз 4500 бех дарахтони сӯзанбарг харидорӣ гардид. аз ин миқдор 1500 бех аллакай дар қадқади роҳи байни маркази шаҳр ва осоишгоҳ ва боқимонда 3000 бех дар ҳудуди осоишгоҳ шинонида шуданд. рӯзҳои наздик бо 350 адад дарахтони ороишӣ тӯс шинонида мешаванд ки ба ҳусни осоишгоҳ ҷилои тоза зам хоҳанд кард. ҳамчунин дар инҷо умури вобаста ба тозаву тамиз намудани наҳру ҷойбор ва ҳудуд дар ҷабҳаи васеъ ва мунтазам ба роҳ монда шудааст. аҳли ҷамъияти саҳомии кушодаи осоишгоҳи Зумрад баҳри ободу зебо гардондани як гӯшаи диёр осоишгоҳи Зумрад меҳнати арзанда карда истоданд. дар ин муддати кӯтоҳ зиёда аз 4500 дарахтҳои сӯзанбарги ороишӣ аз тарафи роҳбарияти осоишгоҳи Зумрад ворид гардид ки аҳли ҷомеаи меҳнатӣ аз чорраҳаи орзии ҳудуди шаҳри Исфара сар карда то осоишгоҳи Зумрад корҳои шинондани ниҳолҳо, ободу зебо гардондан, тоза гардани ҳудуд машғул ҳастанд. ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки аҳли ҷомеаи меҳнатии осоишгоҳи Зумрад бо меҳнати зардори худ, бо меҳнати сазовори худ дастаҷамона осоишгоҳи Зумрадро ба як гӯшаи нотакрори кишвар ба маркази сайёҳӣ табдил медиҳанд. дар умум Зумрад тадриҷан қабои наву рангин ва ҷозибу ҷолиб ба бар мегирад ва бо симо ва намои дилрабояш ба як гӯшаи афсонавии кишвари биҳиштосо табдил меёбад.
در پرتو اقدام‌های سازنده رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و سازوار استقبال گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در محله نوبنیاد 20 سالگی استقلالیت شهر کلوب، کارهای ساختمانی در مؤسسه نوی تعلیمی که برای 624 خواننده در یک بس بنیاد می‌گردد ادامه دارد. گزارش رحمت‌علی نظری از شهر کلوب. در سیاست اجتماعی مملکت ساحه معارف از سمت‌های افضلیت‌ناک باقی مانده، حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد این ساحه تمام امکانات خود را استفاده می‌برد. در پرتو اقدام‌های سازنده پیشوای ملت و جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب به بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی توجه خاص ظاهر کرده می‌شود. با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر کلوب، اینچنین صاحبکاران وطن‌دوست کارهای ساختمانی در 4 مؤسسه تعلیمی در سطح ضروری ادامه داشته. در محله نوبنیاد 20 سالگی استقلالیت کارهای ساختمانی در مؤسسه نوی تعلیمی متشکلانه جریان دارد. فرمایشگر مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها اوید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکتور اجتماعی بوده. پودرچی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود ساختمان تجارت میباشد. بنای مذکور از 4 قسم عبارت بوده. 3 قسم آن 3 آشیانه و 4 قسم دیگرش 2 آشیانه میباشند که برای 624 خواننده در یک بست بنیاد می‌گردد. مؤسسه مذکور به طلبات معماری معاصر ساخته شده. صنفخانه‌های تعلیمی، فنی، کامپیوتری، لنگافانی، فیزیک و شیمی، هنرمندی، حجره طبی، کتابخانه، آشخانه، تالارهای مجلسی و ورزشی، میدانچه ورزشی تابستانه و انشاءات رسان در نظر است. عین حال 40 نفر ساختمانچیان محلی به کار جلب گردیدند و کارهای ساختمانی با صفت بلند پیش می‌روند. همچنین مؤسسه با آب نوشاکی و خط برق علاهیده با زیرسگاه تامین کرده می شود. کارگران جمعیتی دارای مسئولیتش محدود ساختمان تجارت مقصد دارند که ساختمان بنای مذکور را با صفت بلند به انجام رسانیده، اونا در مهلت معین شده با صفت بلند و مجهز با لوازمات ضروری درس آموزی به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دهند. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب. اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در دوره اجرای دستور و سپارش‌هایی که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت تاکید شده بودند، تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند. از جمله در سمت بلند برداشتن سویه زبان آموزی نسل نورس و جوان در مؤسسه‌های تعلیمی شرایط مساعد فراهم آورده شده، متخصصان به کار جلب شدند. گزارش از ولایت ختلان. درجه تخصص و زبان‌آموزی نسل نورس همیشه در مرکز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. رشد جامعه معاصر تقاضا می‌کند که شاگردان زبان‌های روسی و انگلیسی و تکنولوژی اینفرماسیونی را خوب از خود نمایند. در شهر باختر مرکز آموزشی زبان‌ها فعالیت می‌نمایند که در اینجا محصلین بعد از درس به آموزش زبان روسی و انگلیسی جلب کرده می‌شوند. این اقدام پیش از همه به خاطر همه‌جانبه کمال یافتن نورسان و استفاده برنامه‌های اطلاعاتی کامپیوتری راه اندازی شده است. در مؤسسه رقمیات شهری باختر از زبان‌های خارجی، زبان روسی و انگلیسی 11 تا آموزگار کار و فعالیت نموده ایستادند که اونها همشون با معلومات عالی میباشند و نگفته نماند که در آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در مکتب در سطح خوب آماده است. برای سیقل دادن سطح دانش خوانندگان از زبان‌های روسی و انگلیسی محفل تشکیل شده است. شاگردان از نرخ تحصیل در مرکز آموزش زبان‌های خارجی در شهر باختر قناعتمندند. در همین زمینه باز در نزد همه مؤسسه‌های تعلیمی محفل‌های بیرون از مکتبی فعالیت می‌کنند که خواهشمندان از بر کردن زبان‌های خارجی اختیاری اعضای فعال آنها می‌گردند. باید قید نمایم که آموزش فن‌های زبان روسی و زبان انگلیسی در لیسه خوب برآورده شده است. همین کوشش و دستگیری‌های آموزگاران همین فن بود که در المپیادهای جمهوریوی ولایتی خوانندگان لیسه جایهای نمایان را اشغال نمودند. همچنین در شعبه معارف شهر باختر مرکز رشد استعدادها فعالیت می‌کند که در آن آموزگاران صاحب تخصص به شوقمندان زبان‌های خارجی از جمله روسی، انگلیسی درس‌های علاوه‌ای می‌گذرانند. ما فعالیت خوب آموزگاران مرکز بود که خوانندگان ما در المپیادهای شهری ولایتی و جمهوریوی فعال اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتند. از جمله در سال جاری در سال 2018 با گرفتن 21 جایهای نمایان از جمله 2 مدال طلا، 6 مدال نقره و با خماده مدال‌های برنجی گشتند که از اینها 11 نفرشون در المپیاد جمهوری میباشند و 10 نفر دیگرشون
дар олимпиадаи байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. дар ноҳияи хуросон низ таваҷҷӯҳ ба забономӯзии хонандагон боз ҳам зиёд карда мешавад. дар муассисаҳои таълимие ки омӯзгорони фанни забони хориҷӣ намерасанд бо ҷалби донишҷӯёни ғоибхон раванди машғулиятро таъмин мекунанд. бояд тазаккур дод ки дар ин давра ҷиҳати амалӣ гардондани барномаи мазкур 11 синф кабинетҳои таълимии забонҳои русӣ ва 3 синф кабинети забони англисӣ кушода шуданд аз тарафи сарпарасту падару модарон ва омӯзгорон ки ин моро қаноатманд карда наметавонад. нақша чорабинӣ тартиб дода аз рӯи нақша чорабинии тартиб дода дар ҳар як муассисаи таълимӣ омӯзгорони соҳиби ихтисосе ки дар он муассиса ҳастанд ҷалби маҳфилҳои иловагӣ, маҳфилҳои фаннӣ ва тибқи ҷадвали дарсҳои иловагӣ ташкил карда шудааст. лекин бо вуҷуди ин моро қаноатманд карда наметавонанд, чунки омӯзгорони соҳиби ихтисос ҳол ҳам дар баъзе муассисаҳои таълимӣ қариб ки намерасанд. барои расондани ёрии аввалини тиббӣ ва баланд бароштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар асоси имконоту шароити мавҷуда тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. дар беморхонаи клиникии шаҳрии ёрии таъҷилӣ шароити кору хизматрасонӣ беҳтар гардида табибон бо эҳсоси масъулият фаъолият менамоянд. гузориши ҳамкорони мо. хизматрасонии тиббӣ бо назардошти талаботи замони муосир ва истифода аз шароиту имконоти мавҷуда дар муассисаҳои тандурустӣ беҳтар карда мешавад. беморхонаи клиникии шаҳрии ёрии таъҷилӣ дар шаҳри душанбе аз шумори он муассисаҳои тандурустиест ки дар он барои расониндани ёрии аввалини тиббӣ ташхису табобати беморон ва анҷоми муваффақонаи ҷарроҳиҳо бо роҳу усулҳои муосир сурат мегирад. барои расониндани ёрии таъҷилӣ ба беморон дар беморхонаи мазкур шароити мусоид фароҳам буда фаъолияти табибон дар пайи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар мадди назари масъулон қарор дорад. барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ҳамаи шароитҳо дар корхонаи мо мавҷуд аст. мо агар ки қисмати ёрии таъҷилии даъватҳоро дар назар гирем, мо тамоми нақлиётҳоямонро аз таъмир баровардем ва нақлиётҳое ки камек фарсуда буданд онҳоро мо аз нав яъне рангу бор кардаву тоза карда вай кардем. таъмини беморхона бо автомашинаҳои наву замонавии ёрии таъҷилӣ имкон фароҳам овард ки дар асоси муроҷиати шаҳрвандон хизматрасонӣ дар ин самт беҳтар карда шуда мушкилоти қаблан ҷойдошта тадриҷан бартараф карда шавад. ҳар шабонарӯз 28 адад нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ барои хизмат сафарбар карда мешавад. яъне 14 адад нақлиёти санитарӣ аз маркази мо ва 14 адад аз маркази ёрии таъҷилӣ ки дар назди маҷмӯаи тандурустии истиқлол фаъолият дорад фаъолияти шабонарӯзӣ мекунанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.